Dame i gospodo, ovi moji prethodnici su puno toga rekli, pogotovo Azra je pričala o ženama, ja sam malo mislio pričati večeras o borbi za prava ugroženih, odnosno osjetljivih kategorija i predstavljaju ženama. Međutim, šta mi je drago večeras? Ovaj večerašnji skup su inicirali građani Hambarina. Hambarina i Čaraca. Zbog toga su ovdje večeras. Došli smo neku veliku politiku, jer se mi otprilike znamo, prilično dobro međusobno. Ono što mogu samo da kažem, da sam zadovoljan, sretan sa tom inicijativom i da smo evo mi iz rukovodstva SDP-a odlučili i došli u Hambarine i lijepo se leženo se uživamo u druženju s vama, a pogotovo se rukovodstvo iz Hambarina potrudilo da nam svima skupa prijedi jedno lijepo druženje. Prema tome, cilj ove naše tribine je između ostalog i da se družimo. Ja, kao što znate, jedin sam inspiriran na listi za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i uopšte ne sumnjam da će Hambarine, lijeva obala i brdo dati ogroman doprinos, odnosno ogromnu podršku kandidatima SDP-a. Ono što posebno samo želim da kažem, ja vas molim, pozivam, dajte podršku drugu Enesu Crkanoviću da ponovo bude potpredsjednik Republike Srpske, a mi iz SDP-a se obavezujemo kada ponovo bude potpredsjednik da će u budućnosti sigurno puno više biti među nama i da ćemo zajedno puno više stvari uraditi za običnog čovjeka. Ja znam da ova lista je vrlo teško proći na ovoj listi, trebamo 20.000 glasova, ali bi bilo vrlo važno da jedan delegat, jedan kandidat iz SDP-a bude u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, pa makar to bio i kolega drug Mica Đabo. Zato vas molim, dajte podršku ovoj listi. Mi smo svjedoci da ovih dana, nažalost, desilo se to baš ovih dana pred izbore, nekoliko projekata na lijevoj obali je aktivno. Ubiđen sam da će do kraja godine još nekoliko projekata biti vrlo ovdje